गोंय राज्यान 5वो अंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. अंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान गोंयान गोंयभर आयुष मंत्रालय आनी गोंय सरकाराच्या भलायकी खातें आनी क्रीडा खात्याच्या सहयोगान मनयलो. गोंय सरकाराचो मुख्य कार्यक्रम ताळगांवां जालो. थंय सरकारी अधिकारी आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हजर आसलो. योगा संबंदान मानेस्तांची उलोवपां जाली. Now, leave your Dhyan Mudra. Keep your palms on the eyes. Slowly open your eyes. All of you bend your neck forward from number 1. Let your chin touch the chest. 2. Keep your head up. 3. Head at the back. 4. Back to position. Once again, 1. Since the younger generation in our country has got exposed in the last 4-5 years to yoga, we can be rest assured that the benefits which we'll be seeing in this generation in the next 5-10 years in terms of their health and well-being will be very good. And this year the theme for yoga is Yoga for Heart Care. Of course, yoga doesn't benefit only a particular organ system of the body. It provides the entire well-being. But if somebody has got a specific ailment but associated with any particular organ, then specific asanas are available for the well-being of that particular ailment or disease. So accordingly, it is applicable for the overall well-being. And this year, perhaps the focus has been for heart care. And hopefully we all appreciate this rich legacy of yoga which has been given by our forefathers, and we derive the benefits out of it and ensure that the coming generation have a healthy body and a healthy mind, which is in fact the essence of yoga. The bringing together of the body and mind is the essence of yoga. And that is why it is called as yoga for harmony and peace. The moment you start practicing yoga, you get an inner peace, and it will be very much reflected by the fact that you will not throw anger and tantrums at anybody else. We are building huge health infrastructures, but people don't have space to go and practice yoga. So we need to see only not by through the function, but also in the true sense by providing space in various government premises so that people have access to yoga. In the morning we give them for a particular period or evening, and with the yoga academy we will be in a better position to see that we propagate and take this forward in the true sense. But I today salute our Prime Minister Shri Narendra Modi ji for taking such initiative in such seriousness. And I think since it is being taken up so seriously at the highest level in the country through his leadership, I'm sure we all will follow this yoga as a principle, because I feel that the overall wellness and well-being, and just like I said, it will help in reflecting on our own wellness and our own character, our own temperament, everything, and bringing a lot of calmness, because ultimately, like you see, today people are suffering through blood pressure and several other diseases. And I think through yoga is the best solution for many of these chronic issues that we deal with on our day-to-day and regularly what people come across. I wish you on this International Yoga Day, only one thing to the younger generation is take this forward, and to our department also. सदांच योग हो सकाळी करपाचो आसता, उपाशी पोटात करपाचो आसता. शक्य आसा जाल्यार सकाळ फुडें न्हांवन करपाचो आसता, जमनीर बसून करपाचो आसता. आनी जमनीर जेन्ना बसता न्ही, कॉटन किंवा सिल्क घालपाचें. जर तर समज तुमकां टायम मेळना जाल्यार सांजचो सुद्दां केल्यार जाता, पण जेवतकच 5 वरांनी योग करतकच रोखडें कांय खावं नाका. एक अर्दवर रावात, मागीर कितें घेयात. सकाळी फुडें समज न्हांवना
योग करतकच अर्दवरान नात. थोडोसो हांव फास्ट वता कित्याक थोडे इम्पॉर्टंट टिप्स तुमकां भुरग्यांक लागून. खूब फावटी आमची एग्जाम आसता, एग्जामीचेर आमी सगळे टेन्स जाता. टेन्स जातकच न्ही एखादें ओरल आसता, भंय दिसता कितें विचारता काय. यू शूड हॅव कॉन्फिडन्स इन यू. आतां म्हाका तें रोखडें दिसलें की तुमचे भितर कॉन्फिडन्स आसा, कित्याक आमी जेन्ना डायसाचेर बशिल्ले आनी सगळे जेन्ना गेस्ट स्पीच दिताले तेन्ना तुमचे ताळयांचो आवाजूच येनाशिल्लो. आतां जेन्ना योगा जालो तेन्ना तुमच्या सगळ्यांनी ताळयांचो बरो आवाज आयलो. मातसो काडून दाखय पळय, ताळयो मारत पळया. अजून मातशें मोठ्यान येता. कमॉन कमॉन. येस, योग कितें करता, तुजे भितर एनर्जी हाडटा, तुका भितर कॉन्फिडन्स येता. हांव ह्या संवसारान कितें तरी करपाक आयला आनी बरें करपाक आयला हें लक्षांत दवरात. सो सकाळी फुडें जसो योग केलो न्ही की मागीर तुमी बरे फ्री आसतले. व्हेरी इम्पॉर्टंट. योग जेन्ना म्हणटा न्ही ताका म्हणटा अष्टांग योग. अष्ट म्हणजे 8 भाग. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी. यमान थोडेसे सांगतात तुका बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज अवर भारत इज कन्सेप्ट. यमान अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. नियमान संतोष, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आम्ही कंटिन्युअसली आम्ही पळयता आम्ही हॅपीच ना, हम हॅपी नहीं है, कुछ भी मिलो ये मिलना चाहिए. हाँ, थोड़ी देर के लिए हम हैप्पी रहते, बाद में हैप्पी नहीं रहते. Very important to live in this world. Whatever you have, whatever you earn, to be happy. संतोष, शौच. सगळीकडे कितली गंदगी जाल्या रे. आमचे प्रायम मिनिस्टराक सुद्दां सांगचें पडटा स्वच्छ भारत. फोटो येवपा खातीर आमी स्वच्छ भारत करता, मागीर ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट. द योग विल टेल यू दिस नेचर इज फॉर अस. This nature will help us to live in this world and this nature will help us for our future generation. We should take care of this. Santosha, Saucha, Tapa. Tap is very important. Kidak tap is important. We are coming this body, with this body is to work, work, work. आमकां देवान 24 वरां दिल्या, 25 वरां दिवना, 26 वरां दिवना. 24 वरां कितली वरां काम करप रे? 4 वरां न्ही, 5 वरां न्ही, 8 वरां न्ही, 10 वरां न्ही, 12 वरां न्ही, 14 वरां, 16 वरां. 16 वरां काम करात. भुरग्यांक सगळ्यांक सांगता आमी, सांगता इस्कॉलान तुमी गेले कन्संट्रेशन दवरात, बरें दवरात. कित्याक इस्कॉलाक वता, हांव कित्याक शिकता, हांवें फुडें कितें करपाचें हें लक्षांत दवरात आनी घरा येतकच खूब काम करात. आतांचे भुरगे पळयता फक्त होमवर्क करता, सान मारपाक रेडी ना, चलयो चपातीक लाटपाक रेडी ना, चलयांक पीठ घालोवपाक कळना, च्या सुद्दां करपाक कळना. दशा पळयात. हांगा इम्पॉर्टंट न्ही हांवेंच सुद्दां करप काय, तुवेंच करप काय, हांव कित्याक करूं तर ना. तू जर तर आयला सगळें काम करपाक आयला. येस, हांव सगळें करतलो. ऑटोमॅटिकली कित्याक बॉडी आसा, आमी जेवता, एनर्जी तयार जाता. कित्याक सांग, काम करपा खातीर. आतां पळयता हांव सगळे, व्हेरी सॉरी टू से, गव्हर्मेंट ऑफिसान सुद्दां गेले न्ही काम करपाक तयार ना. बेगीन वता. तुमी मात तशें जावं नाका. 9 ड्युटी जाल्यार 9:15 घेयात. 1 जर 5 मिनटां काम कर. कोणी समज आयलो न्ही थंय, आयला रे पयशे ना, हे राव हांव हेल्प करता तुका. दीस इज योग. जेन्ना आमी म्हणटा भारत should be the best country in the world, योग गुरू जावं जाय, it should lead the world. It is definitely, we have that particular power in us. Our blood is Rishi's blood. It is like that. In next 10 years you are going to see we are going to be the world leader. But for that, yoga is important.